Periit sexto et quinquagesimo aetatis anno, atque in deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium, sed e persuasioni volgi, percussorum autem fere, neque triennio quisquam amplius supervixit, neque sua morte defunctus est, damnati omnes alius alio casu periit, pars naufragio, pars proelio, non nulli semet eodem illo pugione, quo caesare violaverant interemerum.